सोरबा सुबुङा बे रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव सोरनिबा मुङा थालांदोंब्ला बेखौ नैथि फेजआव होनाय जागोन होननानै फोरमायो। बिटिआर सरकार दसे समनि उनावनो हानि फाट्टा होनो थांगासिनो दं। बिटिआर सरकारनि बानजायनाया क'क्राझार जिल्लानि जलेसुलि गेलेग्रा फोथाराव हलथुगाव आरो कसुगाव फरेस्ट डिभिजनाव 10,000 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायगोन होननानै पर्बतझरा महकुमानि काजिगावनि रेशन कार्ड राननायाव बिथां राजु नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। खोथा होनाय बायदि 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 नो 25,000 रांखौ बे बोहैथि दाननि जानुवारि दाननि 30 होनो थांगासिनो दं होनना बिबुंथियाव बुङो। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि मावख'नि गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों आसाम सरकारा होनाय रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। बे रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो गोबां इउपिपिएल दैदेनगिरिफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। राजु नार्जारिया बे रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि বহুতে ইতিমধ্যে উজ্জ্বলা গ্যাস পাইছে যিসকলে পোৱা নাই সকলোকে পাই যাব। এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ড আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে আজি আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব। এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডে নেকি আপোনালোকৰ 5 লাখ পৰ্যন্ত যেতিয়া হস্পিটেলত গৈ আপোনালোকৰ বিলটো 5 লাখ হ'ব। 5 লাখলৈকে আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। बिथांमोननो रेशन कार्ड এতিয়া আপোনালোকৰ বেমাৰৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহবিলাক সৰু সুৰা বেমাৰ হ'লে বহুত কষ্ট হয়। কেনেকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, কেনেকে কি কৰিম, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে হস্পিটেলত গ'লে 5 লাখ পৰ্যন্ত যদি আপোনাৰ বিল হয়, খৰচ হয়, এইটো সেই কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আপোনালোকে হস্পিটেলৰ পৰা ফ্ৰী ওলাই আহিব পাৰিব। গতিকে ইমানখিনি ডাঙৰ কাম এটা আজি চৰকাৰে আপোনালোকক কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে চৰকাৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ, ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিজেপি, ইউপিপিএল, জিএছপিৰ চৰকাৰ, এজিপিৰ চৰকাৰ আৰু কাউন্সিলত এতিয়া বিজেপি, ইউপিপিএল আৰু জিএছপিৰ চৰকাৰ। এই চৰকাৰখনে আপোনালোকৰ সকলো সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে। আগতে নিরাপত্তা আছে, চবে সবে মিলে থাকিব পৰা এটা পৰিৱেশ আহিছে আৰু এই পৰিৱেশ অহাৰ লগতে আপোনালোকে আজি ৰেচন কাৰ্ড পাইছে, আয়ুষ্মান কাৰ্ড, ইয়াৰ লগতে পাব উজ্জ্বলা গেছ, কিন্তু গাঁৱে গাঁৱে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইউনিফৰ্ম দিয়ে, মিড ডে মিল খুৱাই, দুপৰীয়াৰ আহাৰ খুৱাই, পিএমৱাইৰ ঘৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া বিটিআৰ চৰকাৰে সকলোৰে ভূমি সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো। আজি বৰ্তমানত আমি প্ৰায় 10,000 পৰিয়ালৰ লেণ্ড টাইটেল তেখেতসকলক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব, লেণ্ড টাইটেল দিয়া হ'ব, 10,000 পৰিয়ালৰ সমস্যা সমাধান হ'ব। আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত 17 বছৰৰ বয়সীসকলে মাত্ৰ 38 বছৰৰ মানুহক ঘৰ বনাই দিলে, এইটো 100% হোৱা নাছিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ 3 বছৰত 1 লাখ 60,000 মানুহৰ ঘৰ বনোৱা হ'ল। বিপিএল ফেমিলিनि न'खरसिम আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত 15,000 পৰিয়ালৰ 17 বছৰৰ মাত্ৰ 15,000 পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিছিলে। আমাৰ চৰকাৰত মাত্ৰ 3 বছৰত 1 লাখ পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিছিলো। গতিকে আজি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট, দলং, স্কুল নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন কামবিলাক আমি হাতত লৈছো আৰু চব हानजानि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोननो सिगां खिन्थागासिनो আগতে ইমান সমাজ হৈ গ'ল, आरो ইমান जेरैबायदि মাৰামাৰি হৈ बुंदों গ'ল, बेबायदिनो मावफुंनायखौ नोंथांमोना नुबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना रायजो এতিয়া আমি राजाखौ फोसावना होदो যিহেতু একেলগে আমি दिनै ভাল এটা পৰিৱেশ प्रमद গঢ়িছো, बर' बिथाङा এই পৰিৱেশৰ रायजोनि सरकार প্ৰধানমন্ত্ৰী दादों, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কৈছিলে যে जोंनि अच्छे बिटिआर दिन आने वाले सरकारा हैं,
रायजोखौ सेवा खालामनो नाजादों दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोफिननानै जौगानायनि लामायाव जों साफ्रोमखौबो बिथाङा आगान सुरनो दिनै थुलुंगा होदों बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो बर' सारनि आखाइखौ मजबुत खालामनांगौ जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथांनि आखाइखौ मजबुत खालामनांगौ आरो जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिखौ फिन खनसेबाव थामथि खेबनि थाखाय प्रधानमन्त्रि खालामनो थाखाय फैगौ सायख'थियाव भट होनो सम दंबावो इलेक्सननि सिगां जोंहा खामानि मावनांगौ गोबां हा होनांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो रां होनांगौ रेशन कार्ड होनांगौ जोंहा टेटनि 1216 जन प्राइमारि टेट क्वालिफाइड जानायफोरनो जों साख्रि होनांगौ CSB खौ दानानै जोङो CSB आ एकदम रेडि जानानै दं दानानै थाबैनो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि होनांगौ गतिके बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन नाथाय जोङो रायजोखौ सेवा खालामनायखौ जों नागारनाय नङा जों जिरायनाय नङा रायजोखौ जेब्लायबो खुलुमलांगोन सेवा खालामलांगोन गरिब दुखियाफोरखौ जों गोजौआव दैखांलांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।